also cultivate respect and devotion to your Guru, Buddha, Dharma, and Sangha. Yeah, and cultivate the mind of refuge, that you're taking refuge in them, and cultivate loving kindness for the happiness of us all sentient beings, and compassion for the for the freeing of suffering for all sentient beings. Manama gadanyam bezem shantam jen lama sangya chizgis kolaj gabzon je manama gadanyam bezem shantam jen Lama long chon zos bez golaj gabzon cheo manam gadanyam be sem shantam jet lama tu je dul bez golaj gabzon cheo manam gadanyam be sem shantam je lama sangya zimbo che laj gabzon che manam gadanyam be sem shantam je lama sangya chizgis kula gabzon che manam gadanyam be sem shantam jen lama long sho zos bez kolaj gabzon che manam gadanyam be sem shantam jen lama tok je do bez kolaj gabzon che manam gadanyam be sem shantam je lama sangya jimbo je la gabzon je manam gadanyam be sem shantam je lama sangya chizgis kolaj gabzon je manam gadanyam be sem shantam je lama long chon zos bez kolaj gabzon che manam gadanyam be sem shantam je lama tok je dul bez kolaj gabzon che manam gadanyam be sem shantam je lama sangya jimbo che laj gabzon che yeah, Judrumani Sashik. So today the prayer that we will be doing is obviously for all sentient beings to be free from suffering and to achieve enlightenment. And then particularly, I think today we should pray for world peace because there's a lot of tensions going on. Just yesterday or I think the day before, there were these skirmishes, at the border, and lot of people died, especially Indian soldiers, in the skirmishes. So we pray for that. We pray for world peace. Hallelujah. Then dandre zambulin karanchik nyota met kanji mani mirukle koranchik kara astana chik zumo nang nyota nang then zimmo nang mak tang chis spera so shimane then chik yasha chokanchik jam ningje nang chik zotpa nang tes spera mani mirukpa then zambuli samaji de yon chis spera durma matan then durma chik silche sino then yang chik nyampo o dang then sansa mega transkane sipagune then o kungune pya ngata smolam silchesino tene gyosa nyokra met kanchachis jiwa yongches ngata smolam chik oya durmangi sochi silchan timira
Jama Bama Dumala Janzalo Janzan Dore Nyuma Bama Doda Rai Jiba Zelma Dore Dongo Jimbe Doma So Ige Kulandid Chanzala Doma Nyuma Bama Chanis Kaji Lodan Dama Jigde Sumgo Jishge Shagi Kesar Jivalini Jum Chanzala Donge Dawa Gondo Kangwa Gyani Zekbe Shalma Skarma Stonta Zosba Namshki Rabdo Jive Orambam Chanzala Zemo Chunish Gishge Padme Chane Number Gema Jimba Zundu Gado Shiva Zutba Samde Shuyilenim Chanzala Dijin Shikbe Zudar Daye Number Gyalvar Chum Malus Baro Jimba Dobe Gyalver Shaski Shindos Dem Chanzala Doda Raho Yigin Doda Choda Namga Gam Jigdel Don Bo Shavsgin Ende Lusba Medbar Guzbaranim Chanzala Gyavji Mela Zanzba Lonla Nazo Zonjum Jumbo Roland Dizanam Dan Ujin Zogin Dunyadem Chanzala Daje Jadan Bagi Baro Jungo Rabdon Juma Yegon Yongyan Shavgin Inde Member Drogba Shindon Barm Chanzala Dore Jigba Chimbe Doki Bao Number Juma Chushke Shalni Donye Denze Dawo Damje Malezem Chanzala Gunjo Zumzo Jage Zume Dogar Number Gem Male Joge Angoli Gembe Range Oge Zona Jom Chanzala Rabdo Gawa Jidbe Oge Noge Treme Belma Jeba Ravje Doda Rael Doda Jide Wandon Zem Chanzala Zajish Gongwe Zona Damjang Gozbar Nuzmanyema Donye Yuve Yige Onge Pomba Damje Nambara Drama Chanzala Da Tumbe Orgen Gemba Damje Shindon Barma Ralbe Tena Eba Mele Dabara Shindon Zem Chanzala Galban Dame Metar Barve Tingwe Vinanim Yigya Yongon Gones Gorge Daya Bongni Number Jom Chanzala Zaji Mwila Jagin Tilgi Nunje Shabgi Dongma Chongye Jinzi Yigi Onge Rimbal Dunbo Namninge Chanzala Dema Gema Shima Nyang Dashi Shuyonim Soha Omda Yandal Denbe Dekba Jimbo Jumbanim Chanzala Gunis Gora Gawe Daye Luzni Rabdongem Igir Jube Ngani Gudbe Rikba Hongle Dolmayim Chanzala Dore Shabni Dabe Onge Nambe Savonima Rera Menda Radam Bezin Jigde Zona Yovanya Chanzala Yen Zoye Nambe Reda Dajen Jananam Tara Nyejo Pagi Yige Dona Malos Banesem Chanzala Ye Zonam Gyalbola Damiyam Jizdem Kone Goja Gawai Jigir Soda Milam Yembazem Chanzal Nimal Dawar Gyazbe Janis Bola Ora Zalma Arangi Jo Dodarai Shindo Doberimnez Chanzala Dini Zonam Gube Shive Toda Yandal Dema Denda Rolan Nujin Zonan Jomba Dore Ramjoni Saveng Askes Dot Bandeda Chanzala Wan
Nisho Zan Shi Ya then this in Droma Karmo. Then after that white Dara. Then Jupiter Chapikale. Om Kova little Dare Mai to Dara in Jigando. Ture Nawa Namle Dula Drama Laya Chancellor de Padma Garbe Wanas Bel Davezuke Dendenso Dojis Gildon Genzel Me Joje Mala Chancellor do Stangel Dave Dojajil Dawalani Gavdema Kena Damje Yozozo Utpala Namla Chancellor do Chojo Lolo Le Dande Zozange Gonde Yese Duje Gone Jawe Yom Pama Doma La Chanza Kolo Garmo Zegar Zibgalane Igirgal Yonzon Gorwe Namba Jen Golo Jela Chanzalo Shengan Damje Yonzo Dabala Rinje Medo Mangbo Jaldo Jam Dizuma Zange Damje Shketbe Yom Gerjoma Kyola Chanzalo Pama Doma Donze Yijin Kolo Zembelma Lamo Kyola Zolwani Dagi Tse Barjedang Nedan Dongale Damjele Neden Kegesh Gabdozo Chodan Tomong Edokon Male Dala Nangwaranze Pama Kela Deje Ba De La Dado Bojingo Dagyan Kyola Zonde Ge Doje Jage Zondo Zol Lame Gondo Dande Doi Gejen Dove Jazejen Zozan Rinjen Gingejen Zezbe Darge Meojen Padmal Dave Deve Son Jamye Doje Skil Jonjo Jalje Janye Zobajen Tizon Sangesh Gedbeyom Lamo Gyola Dadondo Kyola Bazam Debena Daja Janjo Jobala Dende Nezon Janjo Bar Mende Jona Jigreje Donje Bozo Zobar Joy Lamo Lage Yandal Dan Beloldan Gange Rabde Joji Shodan Dora Lambara Jene Jembe Menje Damjera Digwa Damjera Do Shiwa Mendo Damje Jomba Nido Galwa Jewa Talde Namge Nyurdo Wangne Korvar Engurla Dele Jewa Nine Do Sangye Gomba Dado Dendo Te Done Jabo Jembo Dene Bam Jeando Susba Dangni Dongba Nikyan Janbe Rabdo Selva Nido Dondan Rimdan Do Gezer Dongala Zone Nambara Bande Zemje Jemba Namla Yang Isumul Dondo Barjan Pondo Bene Bodon Gyojen Nondo Bene Nonanyin Deba Damje Dobar Gyola Gena Mejezos Jomgör Jek Jeb Zonu Jom Dönendes Mato Jejen Dadan Day Semşana Damje Ge Demni Jan Şenge Zoni Nyuru Zode Zozbe Sangye Dobar Zado Soy Tema Doke Zera Gondo Yan La Dami Deve Chodone Damjadan Kempa Dobar Jet Bala Barje Dongerim Dane Lazo Dizmin Chivara Gyurbana Zodan Melang Dan Zemang Badang
Jekbar kya sokonye varan sevana nyurdo shishime zado so jekten elazni endes bayi tashi dile bozon zobanam Biljin gas bedona malos ban bad melon yedo paranza dozo dola zon shinge dam juzen pelwa dan da don kyo jo shan jong dong wa dan do nye don do chang se me rin po chi yang e da daran be shin ges paranzo Gyalve gyal gora zang shin ga wa der bad mo dang ba shin don zeleshge nang wan ta ye gyalve ngo sum do long zen ba yang da ge der do jo da ge tse ra ba ngo ne do be la de zum sang gyas gon ge ten les ma mo ja sha che ge cha ni nyur she ma yom gyaro Banam Tashi Sho Gyal Yum Dol Ma Ket Go Jin Da Dang Kora Dang Go Se Se Dang Jin Gam Dang Ke Gen Zen Zang Bo Jin Da Wa Den Da Go Na Da Zon Gyur Vare Sho Gelas do jinge solva da bendi da so gando nas be sa jo so ne de won bong da zhe she wa da che da da jin bel wan za do so go ye shom bang zen dang be jel dan song ge shom bang ga la bing ge yang do ge shom bang she ja da dang ge da shi ban bar ma ye da shi shu sing ge lang chen me do lo chom ko na dang cha do yam zo sha zen jik ba nam shin zi da we o dar sil we go jim zun do ma yum ge da shi shu yatani give our watches. After that we do dedication 399 sumge ujo Senam de tamje zegba ni tobne nisbe danam pamje de shkega nanche balam chugba shidbe tsole dowa dolware sho jambal pawe chedar kemba Kondo zambo deyang dejen de deda kunge jeso dalhop chingewan deda tamje rabdo chancho semcho rimbo mashke spanam shke gyure je shke spanyam ba me ba kongne gondo belware sho gewan de shke wo kun sunam yeshe tsozo sunam yeshe lejong we tam Bas kuni to parasho. Ya jutene ta. Ya matatsig meditation chana migela. So after that, as usual, let's do some meditation. Oh, today is very hot. Today is parable. Mani koranchik chidichen. Moksatsus. Tip tip. Tip tip soshira dering. Nit deringit mayon chese japo interakhale. Nid ma yon chese, nid yon chese jaon chese. Dering nid patsig mari yon chese. Ja soshira dering juspa. Coffee vente sapsi. Asar sati mason hale. Ya ju. Tam kom gyapsan nid ma jo. So today is quite, it's quite drowsy. It's a very drowsy day. I was just saying. So I was just joking that even the coffee didn't help that much. And I'm hoping that I will not fall asleep while we do meditation. That will be quite embarrassing. Yeah. So people, those who can sit, cross-legged, kampaizuga chidichen. Durishkil tunyan kangun, goma yunma, tene yaspa. Okay, so those who can sit in Vajrasan, put left first. On top of that, you put your right leg, and then you sit straight. Adjust yourself a little bit to be comfortable. Yeah, because we'll be sitting for 10 minutes without moving at all. Yeah.
아주 되는 락바 윤메가 도와줬바 보라세요 정말 메디테이션 서 빅조즈 돼 yeah minutes to make it only 10 minutes, so everybody please join me. That's how much music. No, I think by now everybody knows, all those who have been watching, so you know how to meditate, you know how to sit. This meditation is an active meditation, where your mind has to be actively engaged through your gaze, through your eyes, onto the bindu. You can't just see the bindu and just, drift away. No, that's not right. Your mind has to be active. You have to gaze at the bindu actively. Mikbo dene divishing become burasal. Suspo gula mazat. Simbayo kurcho mazat. Sapishina simbayo namsto kertan ole. Simba namsto bunin geva chano yan loskyo. Yang divishing become bush. Yan sabiksin yan simba yan sano deosha chano yan losikyo yan deoshin biga bosh dinaj bichundu chano le. Your mind will start wandering within a few seconds, few moments. Once it does, bring it back, rest it on the bindu. Again, after a few moments, it will be distracted. Again, bring it back, rest on the bindu. Simba, if your mind starts getting distracted, starts wandering, bring it back, place it on the bindu. Try to keep it on the bindu as much as you can, for as long as you can. Divishing bikato atsam yana burasat. Body should be totally stable. You shouldn't move your body. Just for 10 minutes.
eyes. Try not to blink. Mi pomoc mo odpuszczę. Nakuna kang iskanya uksnya kushan. Should breathe equally through your nostrils and your mouth equally. Keep your shoulders open. Keep your back straight. It's so easy to be distracted. You just have to do nothing and your mind will get distracted. And it's so difficult to concentrate, to make your mind sit. It doesn't sit even for a little while. It keeps going here and there. Simsigan ba yang shisi pe chang chugo samanol. Joy bortano ko simba yang sin doanol. Bang tangin doanol te ti pengal tenol. Simsigan bu isuga jinja chi ka ten dang se burchis ma gaspa. Namsto gun rangini met kanchano. Simba kamsong suksputar bujil. Body will feel so relaxed. Right now some might be feeling drowsy, sleepy. Means you're totally relaxed. That's a good sign. Mi kashiga dasa ni diang ki zoshik. Hayon do. Hana wani sonte do. Kala no. Zusput sama. Tik mal. Mal soste no.
해줘. minutes song. 10 minutes over. Mi banchi kamson. Ni dans ce qu'il allait. Comme ça ensemble. Yalnız başısma. Dayıga da andeni. Omgapsani, izukada çözani nopale. Deni çöz isteni kızukşi ona da çizik sangle. Yusuk bu kamsa. Onçemle. 다사가다 생각하니 미르슈 미르리션 책 루슈 지쳤으나 숙스포츠함지 감상성 지금까지 직선 가서 많이 tar 감상성 되게 할래. 그러나 kunni 거랑 relax 되는 So if you compare yourself now and usually when you're running around and doing stuff and your mind is distracted, you will see the difference. It's a day and night difference. You feel your body totally relaxed. You're so calm. Your thoughts are gone, you feel very patient. You don't feel uneasy, right? That's why so 작동 meditation 주고 싶는 거야. 작동 meditation 좀 이슈 정말 간다 배송이 작동 줘서 돼. 근데 이제 발발이 안 찍으면 그거 근데 마음 보고 거기서 마음 보고 교수님 교수는 루츠는 meditation 주고 정말 감사하고 자체를 마다 발발이 니마 지가 하나 오니 손대는 즉 니따나 감성점이라 대조식 가다 주고 감성 자는데 드네가 다심바 잠닝지 곰치슬 파나노 우즈바 곰치슬 파나노 쇼미 곰치슬 파나노 마르겔치 모미체치슬 파나노 직실치슬 파나노 지동 컨센트레이트 주치스 바 파나노클레 실카니나 망체 스튜디오니노 스튜디오는 실고서노 실치스베가 파나노 라스 유니티가 단 당치스 파나노야 혹시 sembaata sembajik semba lotpo yone deni ji lastion lasama gatega laskel rutu pole semba kani garajik sembe sirka yoteni normate kaizu shiko sa ni sumji mo porsaso ne teni mane kono yon las mani yomanokle ilas pechokan mo federal aon federal lusanokle semba okaltis gata kamsang yenda semba ozik relax yotna teni lasma lboji dugonokle 제zen 때가 concentrate 중에 되는 것 때문에 생각하니 그래 circana 대송 봐서 cirke가 concentrate 송 봐서 라세가 많이 걸었더니 concentrate 맞지 않을래 그래서 되니 라슬라 판독 초초라 판독 거의 마다 해주시는 거네 메디테이션 시스 많이 해주시 미루 봐 제zen 다 요따만 보이게 오감겹 제세 되니 제진 거나 답 나만 보이게 이랑 메디테이션 시스 방았다 멍서 직 덜메이 조시 멍서 직 잡아서 짱 미루 벌레 거지 선배타는 거 exercise into the pole exercise same exercise the journey is simple comes on just simple just thank you and as always I will see everyone tomorrow at 5 o'clock. We have quite a lot of stanzas to cover. We have 4 days left and I think there are still 35 stanzas left, so I will we have to do 8 plus stanzas every day. So let's try to finish it within the next 4 days. And please take care of yourself wherever you are. Karajuksa yudna hoshir choza juju. Sehat la kadar chozat. Tenis molam tabazat zamlinga zumu isukpo mekan chachis. Yang zumu sumo miong chis. Yang i dasa zingmo chachis da mak chachis tegu pura mekan chashi. Existeno molam tabazat. Tsangmala jule. Serin. Tori garishne kachare.